Ay, sir. Naimbag na bigat mo, sir. Okay, ma'am. Imba undak gamin dito, sir, nga. Kwa. Si kansa ka no tinakakita, jay ko, sir. Nakakita Yan tiyan niya, ma'am. disgrasya, di kalman, nga bakit? Di bakit tatada, jay ospital, eh. Delikado ti lagay na ngamin. Jay. Di bakit nga nadumpar di kalman, sir. Ay, win ma'am. Siya nakakita Jay. Na mabuting na miyag sa ungamin, ma'am. So nga, siya timba unda tuyin, sir. Ano, kwa, handa ka nga papanan mismo ituyin niya. Ay, adar di hospital adin, ma'am. Win, Di bakit? Win, critical nga ruti, kwanan, sir. Ungami adin, ma'am. Intarayan da. Intarayan di driver. Sir, ngayon bondak dito, sir. Ta, si kansa ka no ti nakita jay CCTV nga, nakakita, jay kwa. Ay, nakita dag nga rod, ma'am. Kiwin, si kati kwa kanu, nakakitan ba jay kwa na, sir? Jay Ay, win ma'am, ah. plate number na? Nakita mismo, ma'am. Nga, intarayan na. Ay, aguray, sir, amin tapay na niya tinagan mo ya. Win, ma'am. Tinagan mo, sir. Ay, Rodelio, ma'am, ah. Rodelio, Nakita ka, ma'am, mismo, di plate number na. nakita mo na laing, sir. Win, ma'am, nakita, nakalawlawag, ma'am. Ay, may nga rod asa tano kastaki, mabibiit lang iti kwaya. Win, ma'am. Pero matiliw nga dagos di jay nang dungpar. Delikado, di bakit, ma'am, ah? Win, delikado. Anya nga iti kwa na aja, sir. Di, ma'am. Jay plate number na, anya jay umuna nga number na. 4, ma'am. 4? 4. 4, aguray. 4. 4? 4, ma'am. 4. O, sa maruno, sir. Registration, ma'am. Registration? Win, ma'am. Nya. For registration ko na namit, ma'am. Naklakid do ng berin, sir, eh. Win, ma'am, nakita mismo di plate number na. For registration ko na nang ma'am. Nagmay pinangibagam din number nga muna, sir. Tapos for registration lang, mit kaya. Win nga rod, ma'am. For registration. For registration ko na baglang ata nakita ko, ma'am. Win, sir. Sto, sige. Hanga, data ti kwa, sir. Damdamagik, di number, di plate number na. Pagkikasimit yung nakita ko, ma'am. Tapos sa bali, mita. For registration pa lang, migan. Pag nakarehistro nga motor ajay. Ay, kasi ba dyan, ma'am? Yan, kini, sir, nga makawaawat pit nga pagdamagan mit. Pasensya ka naman, mga adimit kinakabil, ma'am, ma'am. Barbaro pa lang, mordel yung motor. Baka, ma'am, baka barbaro. Kasi ano tayo nga, tatamatuntun di jay ngay. Naglawag, ma'am. Nakita ko mismo di Yan, plate number tingin. na. Adi lang mit, ma'am. Naksaya peti oras kumit kanyam, sir. Ay, jay lang miganti nakita mit for registration migaya. Kung ano nakita nga nalaing di kwa. Adi lang, ma'am, talaga nakita. Ay, napa. For registration. Sige, gar, sir, takma. Sapula lang tati sa baling nga kwan. Nga nakakitan. Ngamit hindi ka sasabaling miti. For registration miti. Bagbagam nga kwa. Di niya nga ron ngayon, for registration pa lang mit ka talaga.